kuwa gatanu ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025 General Major Sultan Makenga umugaba w'abarwanyi ba M23 yakiriye abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu byo mu muryango uhuza ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo SADC. N'abagaba bakuru b'ingabo n'abahagarariye abatarabonetse barimo umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo General Ruzani Ramuzuri, harimo ingabo za Zambia Lieutenant General Geoffrey Zili, harimo General Major Saiford Kalisha wari uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Malawi na General Major Ibrahim Hona wari uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania. Abahuriye na General Major Makenga Igoma, umujyi ubungubu utegekwa na AFC M23 kuva mu mezi birashize. Aba bose bari bagiye kumvikana na General Makenga umugaba mukuru w'umutwe wa M23 ahazaza ingabo z'uyu muryango wa SADC zagiye mu butumwa bwiswe Sami DRC gufasha FARDC kurwanya M23. Gusa ingabo zabo zatsindiwe Igoma zihagoterwa na M23 kuva mu mezi birashize ubwo uyu mutwe wa M23 wafataga uyu mujyi wa Goma. Byabaye igitangaza n'inkuru igaragaza ugukomera kwa M23 kuri inshuro, kubera ko izi ngabo z'ibi bihugu mu mwaka wa 2013 nizo zarashe uyu mutwe wa M23 mu buryo bukomeye cyane, zirawutsinda zinawirukana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uranasenyuka. Abawugize bahungira mu birunga, bamwe batatanira muri Uganda no mu Rwanda. Kubarwanyi b'uyu mutwe n'abari bawushyigikiye byari icyago kitagira izina kubona usenyuka, ugasenyuka binyuze muri ziriya nzira. Gusa nyuma y'imyaka 12 mu buryo busa n'ubwatunguye benshi, wa mutwe wa M23 wagarutse ukomeye no kurusha mbere. Na General Makenga wari uyoboye icyo gihe batsindwa, n'ubu ni ukiuyoboye. Za ngabo za SADC zawutsinze mu 2013 zo kuri inshuro byaranze. Birasa naho akebo kagiye uwo mugarura. Inyeshyamba zinanira izi ngabo birangira arizo zisa n'izitawe muri yombi, ubuzima z'amezi arenga 2 ahantu zidashobora kuva. Ibiganiro byo kuwa gatanu byari bigamije gushaka uko izi ngabo za SADC zakurwa muri Kongo, kandi kugira ngo zigende ibihugu byazo hari ibyo bigomba gukora, birimo no gusana ikibuga cy'indege cya Goma. Ibi bihugu byarabyemeye kubera ko ntabwo byakwishimira kubona abasirikare babyo banyuzwa mu Rwanda nk'ingabo zatsinzwe. Ibi nanone byashimangiye ikigero kiri hejuru mu bubanyi n'amahanga uyu mutwe wa M23 wo mu 2025 ufite ugereranije n'umutwe wa M23 wo mu 2013. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ibintu M23 yo mu 2025 itandukaniyeho na M23 yo mu 2013, ku buryo kuri iyi nshuro imaze amezi arenga 2 ifite umujyi wa Goma na Bukavu, aho yashyizeho abayobozi. Ubuzima burakomeza muri iyi migi nubwo harimo n'ibibazo. Niki gituma uyu mutwe w'inyeshyamba uyu munsi buri wese ugeze imbere agira ikibazo gikomeye cyo guhangana nawo, haba mu buryo bwa politike, ubwa gisirikare cyangwa se diplomasi? Ni iki gihe ingufu M23 yo mu 2025? Reka tuvuge ku mpinduka zabaye muri uyu mutwe kugera ku ngufu irimo kugaragaza uyu munsi. Impamvu ya mbere yatumye M23 yo mu 2025 itandukana na M23 yo mu 2013 ni ukunga ubumwe hagati y'aba barwanyi ba M23 n'abandi banyekongo bose basigaye. Umutwe wa M23 wo mu 2025 icyo utandukaniyeho no mu 2013 ni ubumwe hagati y'abagize M23 ndetse n'ubumwe hagati y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ndetse n'andi moko y'abanyekongo. Ubwo mu mwaka wa 2012 umutwe wa M23 watangiraga, wari umutwe w'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi. Niko witwaga, ni nako wagaragaraga. Iyi ni nayo karita leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoresheje mu kurwanya uyu mutwe, kubera ko byabaye nkaho ari abanyekongo b'abatutsi bavuga ikinyarwanda bahanganye n'andi moko yose y'abanyekongo asigaye. Ni nayo mpamvu ubutegetsi bwa Joseph Kabila bwahise buhitamo kwirukana General Ntaganda mu gisirikari, bumushinja gufatanya n'uyu mutwe wa M23. Iyi yari ikarita Perezida Kabila yakinnye, kandi ranamukundira rwose, kubera ko byatumye andi moko yose y'abanyekongo amujya inyuma mu ntambara yo gusenya umutwe wa M23. Baranawusenya koko. Ku rundi ruhande, umutwe wa M23 nawo ubwawo ntabwo umwe wari ufite bwari buhagije mu bari bawugize, kubera ko hari aho byageze umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya M23 General Sultan Makenga ndetse n'umuyobozi w'umutwe wa M23 Jean-Marie Runiga Rugerero nabo bananirwa kumvikana ku cyerekezo n'intego za M23, maze hagati yabo
barashwana bikomeye, ndetse byageza n'aho impande zombi zisanga mu mirwano ikomeye yahanganishije abatangiye bafite impamvu imwe yo guharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Birangira uruhande rwa Makenga rutsinze intambara, maze abatsinzwe bahungira mu Rwanda. Guhuza no kugira umwe mu cyerekezo kimwe ntabwo M23 yari bifite ku kigero cyo hejuru, ku buryo ingaruka zabyo zitabuze kwigaragaza kubera ko batsinzwe byihuse. Maze aba barwanyi baraswa mu mugongo biruka bahunga, barashwe n'itsinda ryihariye ry'abarwanyi ryahawe uburenganzira n'akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi ryitwa FIB. Aba barwanyi barasa M23 rwose, abasirikare bayo bakiza amagara bahungira muri Uganda. Ariko M23 yo mu 2025 yatangije ibitero ku butegetsi bwa leta ya Kinshasa mu kwezi kwa 11 mu 2021. Icyo yahereyeho mu gukemura ni ibirebana n'ubumwe n'ubufatanye butajegajega. Mu isura nshya, M23 yagarutse itakiri wa mutwe muto wo mu 2012 uvugira abanyekongo bavuga ikinyarwanda gusa. Oya, baje ari umutwe wagutse wabaye munini uvugira abanyekongo bose badafite uburenganzira bungana n'ubw'abandi muri iki gihugu kinini. Nk'ubwo uyu mutwe wagarutse umuyobozi wawo mushya ari Bertrand Bisimwa. Ubwabyo ibi byabaye ikimenyetso cy'uko M23 ije ivugira buri wese udafite uburenganzira. Mu buryo bwatunguye buri wese, M23 yabashije kwishyira hamwe n'abandi banyekongo barimo na Corneille Nangaa, wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora. Bivugwa ko yagize uruhare mu gushyira ku butegetsi perezida Felix Tshisekedi. Byarangiye ribaye ihuriro rigari ry'abanyekongo twamenye nka Alliance Fleuve Congo, Mouvement du 23 Mars, AFC M23. Ryahise ritangaza ko ari urubuga rufunguye kuri buri munyekongo wese urwanira uburenganzira bwe, ubwoko yabaturukamo bwose, agace yabaturukamo kose. Kuva kuri M23 y'abaturage basanzwe bahoze ari abasirikare ba CNDP batangije umutwe w'inyeshyamba bagamije kurwanya uburenganzira bwabo, kugera ku mutwe wa AFC M23, ni impinduka zikomeye cyane mu bijyanye no kurema imitwe y'abarwanyi. Corneille Nangaa ni izina rikomeye ryamenyekanye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusanga M23 byazanye impinduka ikomeye cyane mu ishusho y'uyu mutwe wa M23. Ibi byagabanyije umuvuduko w'ubutegetsi bwa Kongo byo kugerageza kwitaba abarwanyi ba M23 abanyarwanda ko bafashwa n'u Rwanda ndetse n'ibindi byose bibahuza n'u Rwanda, nubwo n'ubundi bikivugwa. Ibi kandi byatumye guhanganisha ubwoko bw'abanyekongo biba ikintu kitashobokeye cyane ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko ubumwe bw'abandi banyekongo n'ubumwe hagati y'abagize M23 byabaye binini kurusha izindi politike zose zakoreshwa mu kubahanganisha n'abanyekongo. Ingingo ya kabiri itandukanya M23 yo mu 2025 na M23 yo mu 2013 ni ukugira inzego zikomeye. Iyi ni ingingo isobanuye hafi ya byose mu rugamba nkuru nguru rwa kinyeshyamba rwo guhangana na leta. Ubundi bisa naho ikintu gikomeye kandi kigoye rwose kuruta ibindi ni ukwiyemeza gutangiza ibitero byo kurwana na leta. Ibi ngibi binafatwa nk'ubwiyahuzi. Leta ibifite byose ikeneye byo kurwanya inyeshyamba kandi kazitsinda. Gushobora guhangana na leta rero bisaba kubaka inzego zikomeye kandi zikora neza. Haba ku rugamba rwa gisirikare, umuyobozi w'urugamba agomba kuba ashoboye guhangana n'igisirikare cya leta nta bwoba kandi yiteguye kumvisha abarwanyi be ko bashobora gutsinda urwo rugamba. Icya kabiri nuko baba bafite inzego zihamye ku rwego rwa politike, kubera ko intambara yose nubwo abasirikare barwana ku rugamba, iyo hatari umurongo uhamye wa politike ugaragaza icyo murwanira, birabashwanyaguza cyane mukanibagirana vuba. Ibi rero bisaba kuba izo nyeshyamba zifite ubushobozi bwo kurwana ku mpande ebyiri, bagahangana n'ibitero bikomeye ku rugamba kandi bagahangana no mu bya politike ndetse na diplomasi. Byemezwa ko kimwe muri ibyo iyo kikunaniye usenywa burundu. Nk'ubwo mu 2012 kugera mu 2013 umutwe wa M23 ku rugamba ntacyo wari kuwurenganyaho. Akazi ko kurwana bari bagashoboye kubera ko banafashe umujyi wa Goma. Usibye ni Goma kandi bashushubikanyije ingabo za leta kugera bazambuye ibice bya Rucuru na Masisi. Ariko urwego rwa politike rwa M23 muri icyo gihe ntabwo rwari rwiza rwose, kubera ko ibitero byose byikubise kuri M23 mu buryo bwa politike byarayahuranyije ndetse birayisenya rwose ivaho burundu.
Ibi bibazo bya politike no kudashobora guhuriza ku cyerekezo cyabyo ni nabyo byateje ibibazo hagati y'abayobozi b'uyu mutwe birangira usenyutse. Ariko mu 2025 uyu mutwe wa M23 ufite inzego bigaragara ko zihamye, ahanini binashingiye ku buri mu ihuriro ryitwa Alliance Fleuve Congo. Ibi byatumye haboneka imyanya itandukanye ijyamo abafite ubushobozi, maze umutwe wa M23 urwana urugamba ariko unafite inzego zihamye kandi ziwushyigikiye. Nk'ubwo ku buryo buteguye neza, hari umuhuzabikorwa ndetse n'umuhuzabikorwa wungirije ba Alliance Fleuve Congo M23 aribo Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa. Hari abavugizi bari mu urwego rwa politike witwa Lawrence Kanyuka ndetse n'urwego rwa gisirikare Colonel Willy Ngoma. Hari abayobozi b'inzego zitandukanye, buri wese ku rwego rwe n'akazi ashinzwe, ku buryo buri wese ubyitegereza abona buri wese afite akazi ke, kugera kuri General Makenga, umuyobozi mukuru w'igisirikare utanga umurongo w'urugamba rwo guhangana n'igisirikare cya leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo. Ibi rero ni ikintu gikomeye cyane gitandukanye M23 mu 2025 niyo mu 2013, kandi byatumye kuri iyi nshuro bihuye umutwe ubuhangange. Indi mpamvu ya gatatu itandukanya M23 mu 2025 na M23 mu 2013 ni diplomasi ikomeye. Ububanyi n'amahanga niyo ntwaro y'uruhande rwa politike, mu gihe imbunda n'ibimodoka by'intambara ari intwaro ku ishami rya gisirikare ry'umutwe urwana intambara ya kinyeshyamba. Kuri iyi nshuro bitandukanye no mu 2013, mu mwaka wa 2025 umutwe wa M23 wo mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo diplomasi yabo irakomeye, kubera ko mu 2012 uyu mutwe wananiwe gusobanurira isi impamvu ugomba gufata umujyi wa Goma. Bawuvamo mu cyumweru kimwe gusa kuri iyi nshuro bawumaranye iminsi 66 yose bagenzura uyu mujyi, banawuhaye ubuyobozi bushya ndetse n'ubuzima burakomeza. Ntabwo ari Goma gusa, banafashe umujyi wa Bukavu nabo babigenza batyo, bafata n'indi mijyi itandukanye. Ndetse mu buryo ushatse wavuga ko buhambaye, umutwe wa M23 witwara nkaho wamaze gutunganya ishusho yawo iwuvana mu kuba abarwanyi b'inyeshyamba bagahinduka umutwe ukomeye ushobora no gutegeka igihugu. Abasirikare babo bafite discipline ikomeye kandi bazi gusobanura ibyo barwanira. Ibi byose M23 ibikesha diplomasi yayo, bigaragara ko iri mu byo yakosoye ugereranyije n'uko yari imeze mu 2013 igihe yatsindwaga na leta ya Kongo n'abayifasha. Kuri iyi nshuro iyi M23 ibyikora ntabwo bimenyerewe ku mitwe ya kinyeshyamba. Nk'ubu kuwa gatanu ku itariki ya 28 kwa gatatu mu 2025 nk'uko twabivugaga mu kanya, uyu mutwe wa M23 waganiriye n'abagabo bakuru b'ingabo z'ibihugu biri muri SADC bahoze barwana ejo bundi mu mezi birashize. Izi ngabo za SADC zatsinzwe na M23, izigotera ahantu hamwe, izemerera gutaha gusa zidafite ikindi zishobora gukora. Usibye ibyo biganiro bya diplomasi kandi mu bihe bitandukanye, General Makenga ubwe yagaragaye asura abasirikare ba leta ya Kongo bakomerekeye ku rugamba, akabakangurira kwinjira muri iri huriro rya ARC M23. Ibi ntabwo bimenyerewe ku nyeshyamba. Mu buryo busa n'ubukomeye, diplomasi ya M23 yo mu 2025 itandukanye kure niyo mu 2013, kandi iri mu byahinduye uyu mutwe igitangaza. Indi ngingo ikomeye itandukanya M23 yo mu 2025 na M23 yo mu 2013 ni ubunararibonye bwa General Sultan Makenga. Uyu mugabo ni ingingo ikora itandukaniro rikomeye muri M23 yo mu 2025. Kubera iki? N'ubundi mu 2013 General Makenga yari ahari ndetse yanayoboye ingabo za M23, atsinda ingabo za leta ariko aza gusubizwa inyuma ndetse arahunga. Ahungana n'abasirikare be bajya muri Uganda. Mu 2012 ubwo umutwe wa M23 watangizaga ibitero ku ngabo za leta ya Kongo, General Makenga yari afite imyaka 39 y'amavuko. Ingabo ze zatsinzwe afite imyaka 40 yuzuye neza. Icyo gihe M23 itangira yari afite ipeti rya colonel ndetse yari umusirikari wari warabaye igihe kirekire afite abandi akuraho amabwiriza. Kuri iyi nshuro niwe wari boss, agomba gutanga umurongo w'urugamba
agahangana n'ibibazo abajenero bo ku rwego rwe bayobora inyeshyamba bahura nabyo. Gushaka abarwanyi akabaha umurongo wo kurwana, agakurikirana imirwano, agatanga inama, akayobora urugamba, agahana abatajyana n'umurongo uganisha igisirikare cye ku rugamba, agashaka ubushobozi bw'ingabo ze, ibiribwa, imiti n'imyambaro, byose byakorwaga ku mabwiriza ye. Byasaga naho icyo gihe nubwo General Makenga yabikoze ndetse akagera ku kigero cyo gushobora gutsinda urugamba agafata Goma, ariko bisa naho ubunararibonye yari afite icyo gihe butari bwinshi nk'ubwo afite uyu munsi. Uyu munsi ibyo byose yanyuzemo mu 2012 bisa n'ibyamuhaye ubudahangarwa bwo kurinda M23 ngo idasenyuka. Nk'umurwanyi wari ukigirizwa nshingano, yahunganye n'abarwanyi be ba M23 ajyana nabo muri Uganda. Gusa nyuma yaje kugaruka, none hari General Makenga wakuze. Uyu munsi ni General Makenga uzi uko gutsinda intambara no kuzitsindwa bimera. Uyu munsi ni General Makenga uzi abashobora kumushyigikira n'abashobora kumurwanya. Ni General Makenga uzi uko kubeshywa bimera, uzi uko abanyapolitike bumva intambara, azi uko bahunga intambara, azi uko abasirikare bari ku rugamba batekereza. Uyu munsi General Makenga azi uko abasirikare batsinze urugamba bamera, azi nuko abatsinzwe bihebye bya nyabyo baba bameze, kubera ko yabanye nabyo, azi icyo yabwira abo basirikare mu gihe cyose baba batsinzwe cyangwa se batsinze urugamba. Uyu munsi ni General Sultan Makenga wahuye n'abakomeye n'aboroheje, uzi uko abazungu bafata intambara z'abanyafrika nuko abanyafrika ubwabo bazibamo. Afite imyaka 52 y'amavuko, arakuze bihagije ukurikije imyaka maze mu ntambara. Yarwanye intambara zitabarika. Kuba rero M23 iyobowe n'umuntu nk'uyu ufite ubunararibonye bungana gutya, wari uhari mu myaka 12 ishize, birasa naho ari ikarita ihindura byose mu bushobozi bw'uyu mutwe. Azi neza aho yatsindiwe bwa mbere, bisa naho ari itegeko karemano ko uyu munsi yirinze kugira ngo ibyamubayeho mu 2013 bidasubira. Kuri M23 ni ikarita ikomeye cyane kuba General Makenga agihari, mu gihe ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hahindutse byinshi, kuva ku mugaba w'ikirenga wa Kongo kugera ku basirikare bato barwana uyu munsi. Kugira General Sultan Makenga wakuze ufite ubunararibonye bwose wari uhari mu 2012 ni bimwe mu bifasha umutwe wa M23 wo mu 2025 kugera ku byo urimo kugeraho uyu munsi. Ni ingingo nyinshi zagenderwaho zigaragaza impamvu M23 yo mu 2025 irimo gukora ibitandukanye n'ibyo yakoze mu 2013 ubwo yatsindwaga urugamba. Bamwe mu bahoze ari abarwanyi bayo baguye ku rugamba, abandi bahinduka inkomere z'intambara babivanyemo ubumuga bw'ibihe byose. Abandi baracyari ku rugamba. Aba bose bagira uruhare mu buryo bumwe cyangwa urundi mu gutuma uyu mutwe w'inyeshyamba umera nk'uko umeze uyu munsi. Intara za Kivu zombi, no kuvuga iya ruguru n'iyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni intara zibarizwamo imitwe irenga 50 y'inyeshyamba yitwaje intwaro kandi yica abaturage. Ibi ni ibyemezwa n'umuryango w'abibumbye. Imwe muri iyo mitwe y'inyeshyamba irimo imaze muri aka gace imyaka irenga 20 yica abaturage, isahura, ifata abagore ku ngufu, isoresha abaturage, ishimuta abantu n'ibindi. Muri aka gace niho hantu ku isi hari ingabo nyinshi za Loni zoherejwe kugarura amahoro zirenga 15,000. Zifite inshingano zo kurengera abaturage, ariko ntibibuze iyi mitwe kuvuka buri munsi. Intara ya Kivu ya ruguru ndetse n'iyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kamwe mu duce tubarirwamo imitwe y'inyeshyamba myinshi ku isi. Iyo mitwe ni iyihe? Kubera iki hano muri Kongo umubare munini w'imitwe y'inyeshyamba iba mu burasirazuba bwa Kongo ni imitwe y'inyeshyamba z'abanyekongo ubwabo izwi ku izina rya Mai Mai. Mai Mai zishingiye ahanini ku moko y'abanyekongo bo muri aka gace. Imwe ikitwa kirengera ubwoko runaka iharanira ko buticwa n'ubundi cyangwa se inyeshyamba runaka. Indi mitwe ni y'abanyamahanga imaze imyaka myinshi hano muri Kongo ivuga ko irwanya leta z'u Burundi, u Rwanda ndetse na Uganda. Muri Kivu ya ruguru imitwe y'inyeshyamba izwi cyane hakorera
ni Allied Democratic Forces ADF, bivuga ko irwanya leta ya Uganda ikorera cyane mu karere ka Beni. Hari kandi umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ukorera mu bice bya Rucuru na Masisi. Indi mitwe ni nka Nduma Défense du Congo Rénové, NDCR y'abanyekongo ubwabo. Hari kandi Collectif de Mouvement pour le Changement, CMC y'abanyekongo. Iyi ngiyi ivuga ko irwanya uyu mutwe twari tuvuze mu kanya wa NDCR. Hari kandi imitwe myinshi ya Mai Mai, hari nka Mai Mai Mazembe, Mai Mai Nyatura, Mai Mai Kirikicho, Mai Mai Kifuafua, Mai Mai Charles, Raia Mutomboki, APCLS n'iyindi. Muri Kivu y'Epfo ko hari umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Hariyo kandi umutwe wa FLN wifatanije n'uwitwa CNRD wakomotse ku makimbirane muri FDLR. Hari kandi umutwe wa Mai Mai ya Kutumba uvuga ko urwanira amoko y'Ababembe, Abafulero n'Abanyindu. Ugahora urwana n'umutwe witwa Ngumino uvuga ko urwanya iyicwa ry'Abanyamulenge n'indi mitwe ya Mai Mai irimo Raia Mutomboki. Ubwo nitwire tuvuga indi mitwe irimo M23, Twirwaneho n'abandi benshi. Kubera iki iyi mitwe yahisemo izi ntara za Kivu zombi? Aka ni agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro menshi. Ni agace karimo amashyamba na parike y'ibirunga, by'umwihariko muri Kivu ya ruguru hakabamo parike ya Kahuzi, Biega n'imisozi miremire ya Minembwe. Aha ni muri Kivu y'Epfo. Harimo n'ibindi bice birimo amashyamba menshi mu ntara zombi. Ibi ngibi bibera ubwihisho bwiza izi nyeshyamba mu gihe zitewe n'ingabo za leta. Nixon Kambale ni umunyamategeko akaba n'umusesenguzi wa politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yigeze kubwira BBC ko igice kiruta 40% by'uburasirazuba bwa Kongo gisa n'igitegekwa n'inyeshyamba. Ibi biterwa n'intege nke za leta za nyuma ya Mobutu mu kurandura iyi mitwe irimo n'iyari ishyigikiwe n'ibihugu bituranye. Hari abasesenguzi ba politike n'amateka bavuga ko iyi mitwe irambye muri aka gace kubera ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, gusoresha abaturage, gushimuta abantu igasaba amafaranga, gusahura no gusarura iby'abaturage. Gusa hari n'abantu ndetse n'imiryango itera inkunga y'amafaranga iyo mitwe. Indi mitwe nka ADF yinakura inyungu mu bucuruzi bwa mafia bwambukiranya imipaka. Kuri ibyo hiyongeraho gucuruza zahabu, imbaho, kakao, gasegereti n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cy'umutungo kamere. Byemezwa ko iyi mitwe yagiye ikomera kurushaho ikanashaka abayifasha hirya no hino ku isi. Nka ADF yabashije kuzana abarwanyi babaye muri Tanzania, muri Kenya, i Burundi, mu Rwanda, muri Chad, muri Mozambique ndetse n'abanyekongo ubwabo. Amaherezo y'iyi mitwe azaba yahe? Perezida Felix Tshisekedi amaze kugera ku butegetsi yasezeranije ko azakora ibishoboka byose akarwanya iyi mitwe y'inyeshyamba ibuza amahoro uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere kose. Ibitero byo kurwanya umutwe wa ADF byatangiye mu kwezi kwa 10 mu 2020. Gusa ingabo za leta ntabwo zashoboye kurandura uyu mutwe mu karere ka Beni, ahubwo abarwanyi bawo baracyaca inyuma bakica abaturage. Icyo gihe ingabo za Kongo zavanye ADF ahitwa Medina, hari ibirindiro bikuru byayo, ariko nyuma yaho ADF yishe abaturage benshi yihimura ku bitera ingabo za leta zayigabyeho. Hari abasesenguzi benshi bavuga ko leta ya Kongo ifite ubushake, ariko kurandura iyi mitwe birenze gusa kugira ubushake, ahubwo hakenewe guhuza imbaraga n'akarere, Afrika ndetse n'isi yose muri rusange. Imwe muri iyi mitwe y'inyeshyamba iri muri aka gace yatumye ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi buri ruhande rushinja urundi gufasha abarurwanya. Ku basesenguzi bamwe baganiriye na BBC, niba imitwe imwe iri muri Kongo isigaye izana abarwanyi bavuye mu bindi bihugu, bituma badahungabanya Kongo gusa, ahubwo basigaye bajya no guhungabanya ibihugu byabo. Kuri bo ntabwo bikwiye ko iyi mitwe yatuma leta z'ibihugu zishyamirana, ahubwo izo leta zikwiye kwicarana zigahuza imbaraga mu guhangana n'iki kibazo zihuriyeho kirimo n'iterabwoba iyi mitwe ikora. Hari abasesenguzi ba politike bamaze igihe babona ko niba umutwe wa ADF ukorana n'uwa Islamic State aha muri Kongo hashobora kuzabaho gutoreza abakora iterabwoba, bityo ibi bikaba bikwiye guhagurutsa ibihugu bikomeye nka Amerika. Bamwe muri aba basesenguzi bavuga ko ibyo bihugu byose byaba bya hano hafi n'ibya kure ngo bikwiye gufasha Kongo kurandura iyi mitwe
kubera ko iki ngiki ntabwo kikiri ikibazo cya Kongo gusa. Umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uherutse gusura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Dr. Ronnie Jackson, aherutse gutanga ubuhamya mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cye avuga uburyo uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari agace gategekwa na leta ya Kinshasa. Ntabwo leta yatakaje ubushobozi kuri aka gace ejo bundi gafashwe na M23 gusa, ahubwo ngo hashize imyaka hafi 30 aka gace kagenzurwa n'imitwe y'inyeshyamba. Mu mpera z'umwaka wa 2022 abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba basabye imitwe yose ibarizwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyira hasi intwaro, ndetse imitwe yose iva mu bindi bihugu ikamburwa ibirwanisho kandi kirukanwa. Mu myanzuro yafatiwe mu biganiro by'amahoro byabaye ku itariki ya 28 y'ukwa 11 mu 2022 i Nairobi muri Kenya, bihuje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa ku butaka bwayo. Muri ibyo biganiro byari byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba imbona nkubone no mu buryo bw'ikoranabuhanga, ubwo bafunguraga icyiciro cya gatatu cy'ibiganiro bya Nairobi bigamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Mu byo bemeranyijeho harimo ko imitwe yose iva mu bindi bihugu ibarizwa muri iki gihugu yamburwa intwaro ikanirukanwa. Umwanzuro wa kane waragiraga uti imitwe yose yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo irasabwa gushyira intwaro hasi ikitabira inzira y'ibiganiro by'amahoro. Aba bayobozi bashimangiye kandi ko hakenewe mu buryo bwihuse kwambura intwaro no gucyura imitwe yose yitwaje intwaro yo mu bihugu by'amahanga ibarizwa ku butaka bwa Kongo. Aba bakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bagaragaje ko inzira yonyine yo gushaka umutekano n'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo ari inzira y'ibiganiro. Basabye ko imyanzuro yagiye ifatwa mu bihe binyuranye yashyirwa mu bikorwa, harimo nk'iyavuye mu biganiro byahuje abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu kwezi kwa karindwi muri uwo mwaka, iyafatiwe Sharm el Sheikh mu Misiri, ndetse n'iyafatiwe mu biganiro byabereye i Rwanda muri Angola ku itariki ya 23 y'ukwa 11 mu 2022. Basabye kandi ko hakorwa ibishoboka byose amahoro akagarurwa mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo gusubiza mu byabo abaturage bagizwe impunzi n'iyo mitwe y'inyeshyamba. Nkaho iyi mitwe yose itari ihagije mu guhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere, muri iyi minsi havutse undi mutwe w'inyeshyamba ngo ugamije gukuraho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umutwe washinzwe na Thomas Lubanga. Nk'uko byanditswe na BBC, benshi bamenye uyu Lubanga bamumenyeye mu makuru igihe yacirwaga urubanza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha iraye mu Buholandi mu 2012, rumuhamya ibyaha yaregwaga runamukatira gufunga imyaka 14. Mu kwa gatatu mu 2022 ubwo yasohokaga muri gereza ya Makala i Kinshasa, aho kuva mu 2015 yagiye gukomereza igifungo cye avuye muri gereza ya Lae mu Buholandi. Icyo gihe yabwiye BBC ati ntahanye imbabazi kugira ngo mfashe kongera kubaka societe. Mu bya mbere yakoze agisohoka muri gereza yahise ajya mu rusengero ari kumwe nabo mu muryango we n'abamushyigikiye. Thomas Lubanga w'imyaka 64 y'amavuko bivugwa ko ari muri Uganda, ubu ngubu yongeye kugaruka mu makuru nyuma y'imyaka inafunguwe, aho bivugwa ko yashinze umutwe witwaje intwaro witwa Convention pour la Révolution Populaire CRP. Mu kwezi gushize Charles Kakani wungirije Thomas Lubanga yabwiye ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko umutwe wabo ugamije guhindura ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kugarura demokarasi. Mu mwirondoro we wavuzwe mu rukiko aburanishwa, Lubanga yavukiye mu ntara ya Ituri mu 1960, yinjira muri politike mu ishyaka rya MPR ryari ku butegetsi bw'icyari Zaire icyo gihe. Icyo gihe yarakira umunyeshuri muri kaminuza Ikisangani, aho yize amasomo y'ibijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire psychology. Nyuma yakomereje mu ishyaka rya UDPS rya Etienne Tshisekedi, aho yabaye mu bakuriye urubyiruko rwaryo igihe kinini. Thomas Dilo Lubanga n'uwo mu bwoko bw'abahema yaje kwifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa Rassemblement Congolais pour la Démocratie RCD, ishami rya Kisangani, Mouvement de Libération rizwi nka RCD KML. Uyu mutwe wari mu ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba yafashwaga na Uganda n'u Rwanda
hagati y'umwaka w'1998 n'2006 mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo. Nyuma Lubanga yagiye mu mutwe wa MLC wa Jean Pierre Bemba wafashwaga na Uganda mbere yo kugaruka muri RCD akanagirwa ushinzwe ingabo. Ariko mu 2001 yahise ashinga umutwe w'inyeshyamba yise Union des Patriotes du Congo. Uyu mutwe wa Thomas Lubanga yarawufatanije na Jean Bosco Ntaganda n'abandi nka General Jacques Ichanigonza. Ni umutwe washinzwe ubwicanyi bukomeye mu makimbirane hagati y'Abahema n'Abalendu mu ntara ya Ituri. Thomas Lubanga yaje gufatwa n'ingabo za MONUSCO mu 2005 yoherezwa Kinshasa, aho yabanje kurindirwa muri hoteli zikomeye, ariko nyuma y'amezi make ajyanwa muri gereza ya Kinshasa. Mu 2006 Thomas Lubanga yagaragaye arira ubwo yaragiye kurizwa indege y'ingabo z'Ubufaransa imujyanira mu Buholandi ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Yabaye umuntu wa mbere wafunzwe n'uru rukiko akanaburanishwa narwo. Lubanga yaburanye hakana ibyaha yaregwaga, ariko urwo rukiko rumuhamya kwinjiza abana mu gisirikare no kubohereza mu ntambara mu rubanza rwamaze imyaka igera kuri 4. Mu 2012 Lubanga yakatiwe gufunga imyaka 14. Imyaka ya mbere y'igifungo cye yayimaze muri gereza ya Lae. Mu 2015 yagaruwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufungirwa muri gereza ya Makala i Kinshasa. Amakuru avuga ko ari muri gereza i Kinshasa Lubanga yongeye kubaka umubano n'abantu bakoranye nawe hambere mu gihe yiteguraga gusohoka muri gereza. Nyuma yo gusohoka muri gereza yabaye hagati y'imijyi ya Kinshasa na Bunia mu ntara ya Ituri, aho asanzwe afite ijambo n'abayoboke benshi cyane abo mu bwoko bwe. Atangira politike bushya, yavuze ko agamije amahoro n'iterambere. Mu mpera z'umwaka wa 2021 President Felix Tshisekedi yashyizeho itsinda ryiswe Task Force y'amahoro, ubwiyunge no kubaka Ituri. Yari igamije hanini gufasha imitwe yitwaje intwaro muri Ituri kuzishyira hasi. President Tshisekedi yagize Lubanga umukuru w'iryo tsinda. Mu kwezi kwa kabiri mu 2022 mu buryo butavuzweho rumwe, Thomas Lubanga n'abagenzi be batandatu bari muri iyo Task Force bashimuswe n'umutwe witwa Kodeko bari muri Ituri. Uyu mutwe wabarekuye nyuma y'amezi 2. Mu matora yo mu 2023 Thomas Lubanga yatsindiye umwanya wo kuba umudepite mu ntara ya Ituri, ariko komisiyo y'amatora iramusimbuza ivuga ko umuntu wahamijwe ibyaha atagomba gutorwa. Ibi yarabyamaganye. Nyuma yo kunanirwa gusubira muri politike muri Ituri, mu 2024 Lubanga yagiye muri Uganda avuga ko ahunze. Mu kwa kabiri muri uyu mwaka umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri yavuze ko Thomas Lubanga n'abafatanyabikorwa be ngo bashinze umutwe w'inyeshyamba bari muri Uganda, kandi ngo bifatanije n'umutwe wa M23 bagamije guhungabanya intara ya Ituri. Gusa Charles Kakani wungirije Thomas Lubanga mu kwezi gushize avugira i Kampala yabwiye Radio Okapi ko umutwe wabo wa Convention pour la Libération Populaire udakorana na M23. Uyu mutwe wa Thomas Lubanga unafite ishami rya gisirikare ryitwa Force pour la Révolution Populaire. Bivugwa ko ari umutwe utaratangira ibikorwa bya gisirikare muri Kongo. Abasesenguzi bavuga ko uyu mutwe ushobora kuba ikibazo ku mutekano mu ntara ya Ituri, kuko Thomas Lubanga ni umuntu ufite amaboko n'abantu benshi bakoranye nawe barimo n'abakomeye ubu ngubu muri politike n'igisirikare cya Kongo. Uburasirazuba bwa Kongo bwashegeshwe n'imitwe yitwaje intwaro. ONU ivuga ko irenga 100. Ubu ukomeye muri yo ni M23 ugenzura ibice bitandukanye mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo.